kumsang hisom ni pani September ni som le pariat Sunday ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong te in Javain chibai kan buk thau achau Ukraine ram chunga Russian sipai te le Ukraine sipai te indona kalmek zela Ukrainian Armed Force Station Ukraine khochak lampang Eastern Ukraine vela voin thlang hian nena changtu hani chongmek zela Luhansk province po Ukraine sipai te hian lak le mai thai anin beisai mek ani mase hetianga an sipai te chaktaka anchet lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky le ami puite mitui tlak na chu athleng le ta Ukraine mi puite le President Volodymyr Zelensky ten mitui tla hetianga hun an man na chan hi Ukrainian Defense Ministry in thuchu an siam dan chuan Ukraine pasal traten Russian sipai te an chuana mun khorang ranga Russian sipai ten an op hun laya an chet dan borolu tuka wangin mitui atlalo thailawani tin an puangzar ane heng thil thleng rap thak tak mai mu chua ani le ta ka wang hian European Union chuan International Tribunal for War Crime chu kalpui ngal turin natakin anor zui ngal bok ane Kharkiv region atanga Russian sipai te chua ani meklai hian Russian sipai te chuan Ukraine sipai te lodan chana mun tur frontline an siam thar lea mase heta hian lo chamna lian tak an mule tabok media sang kaltlangin kan lo hreto mai theya Ukrainian Defense Ministry chuan thuchua an siam danin Ukraine sipai le civil mi Russian sipai ten anman ta chu balak lia khuwa chamber pakhata ahu howin tha vek ani tin an puangzara Ukraine sipai te hian balak lia khopui hi Russian sipai ten anop na hnuai atanga chu sakin tuna hian Ukraine sipai roral na hnuaya awm le ta Ukrainian Armed Force te hian mipui hnen atanga report andon chu bo zuin balak lia khopui chung mun krang hi dap chuakin Russian sipai ten an miman mitang ta chu khoya nge anda takti zongin khopui pumpuya searching operation aneta mase balak lia khopui chunga hian Russian sipai ten civil mi le Ukrainian sipai anman ta chu ahu howin rong takin an that vekani ti an fin fialeta heng mitang te hi in hnuaya puk chung thim taka anda anta na puk chunga banga te hian cross lem tele an trong try na thu te pathianin achan chua an bai sai thu le an dil na te an lo jiak hloma tha an ni ma chan chua an ni ngei an bai sai thu te an jiak tel hlom boka ma se Ukraine Defense Ministry chuan thu chua an siam danin Ukraine mi Russian sipai tenan man mitang zong ta hi rong takin ahu howin thavek ani tin an puangzar ta ane balak lia khopui chunga hian mitang om zong nia an hriathi mi somli vel ania mase BBC News Agency in report an pek dan chuan ground reporter handa ta chuan heng mitang zong ta hi an zawain thavek nia an hriat thu an soya mase atamjok fe chu an rong hi khoyange handa ti hi hriat mai thai alani lawa Russian sipai ten balak lia khopui anop hun laya in ngai sakna mun an siama Ukraine civilian rong paruk zat mai ta chu mu chua aninge yani ti an pongzar bok ane balak lia khopui chunga thil thlen dan chungchang hi India media ta jingami Times Now in report an pek dan chuan Russian sipai ta hian in ngai sakna chamber chu an siam ngeya helai munai hian mitam tak chu rong takin tha aninge yani tin an puangzar bok ane Times Now hian voina report an pek chunjom zeldan chuan balak lia khuwa chau hian hetiang hi athengani lawa International Tribunal for War Crimes chu kalpui turin European Union chuan natakin norna apemekani tin an reporta achan chu balak lia khopui baka hian Russian sipai ten Ukraine ram hunrai tak chung hanlo opsakno Izum Switia Musgrave muchua ani boka heiwang hian Ukrainian official ta chu an thinrim hlea Russian President Vladimir Putin chuan thucha asoya mi puite an trapa an president mitui hi atla hial boka hetiang taka rong takle rova takmaya Russian sipai ten an mi puite an thawang hian an lungchlani tin an reporta Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kumzabisom ni pakhatna chunga hian hetiang taka rova ramle ram in beina civil mile mitang te alhoplopa in suatna rap thakhi ala thengai lawani atia he indona hian Moscow hian ne na achangdon lawa mase indona hi atop nuwa po Moscow ne na thok duna kepen ho tur hian engtika ma
Ukraine chuan thutluk na asiam ngai to lawang tin hapung jar bok ane Czech Republic Foreign Minister Jan Lipavsky chuan thuchua asiam boka tunkum jabi chunga hian Russian sipai te hian civil mi mitam takmai han that towa hetiang taka civil mi in thana rap thlaki athengang ti rin ngai na aum lova khovela hian thil thleng thaya po ngai ani lowa mase Russian sipai te chu rong taka anche ta wangle civil mi te tornarap thak tak tak thentir chu hrena an nei lo wangte a hloplopa an mitang te an thana wang hian khovel ramjong jong te hian nu chon vek turin kangen chawni tin thuchua asiam zui tabok ane he thuchua asiama hian Ukraine ramchunga indona kalmek chu indona pangai hanilowa manlaya mayan soten an melma te an beilai khan rap thak tak takin an chathina mase chungjong jong ai chuan arab thak joka Ukraine ramchunga Russian sipai te chet dan le indona kaldan jong jong hi chu barbaric war ani tin apong jarbok ane Czech Republic Foreign Minister Jan Lipavsky hi tuna hian European Union President ani meka tichuan European Union hian thuchua an siam zui ngal taboka Ukraine ramchunga indona dan bo chiatna war crime baka hian Russian sipai te hian Ukraine an run tira tang khan dan bo chiatna mangin ramzau na an thoka tun thlenga thil thlen dan jong jong hi Khovel News Agency rang rang ten an pungzara anem ngena thalak men anti chuak ngal zel thai boka heng Ukraine ramchunga dan bo chiatna thleng mek te hi tu main an en kan thai anilowa mithup sanin khodang hoi san thai ani to lo boka European Union chuan crime of aggression le war crime jong jonga hian kremna fel fight taka pek ani thaina turin International Tribunal hian chak takin he war crime chungchanga hian mala chunjom hal turin kan phutani tin European Union hian thuchua an siam zui bok ane AFP News Agency report an pek dan chuan Karmasa Khan Izium City le Achevel hi Russian sipai ten anop na hnuaya tangin Ukraine sipai ta chuan an control na hnuaya an da let le thaita Izium khopui an lak let le hi Ukrainian Armed Force te tan chuan thilchin chiatlak tak ania mase kar khat po aral main Ukrainian counter offensive lotling taka kalpuyani na chuan mittui hakau chuakta achan chu Russian sipai ta hian he khopui le achevel anoplaya anchet na sul nu chu thunai tu te hna tilo civil mi te mu thai tura tlangzar chu thilngam ompo ani tolowa mi zalile somnga zat mai Izium khopui chevela hian Musgrave anti ahu hawa ruangan phumna muna an ruangte mu chua ania ahu hawa ruangan phumna muna hian an mingpo ziak lawin ruang phumna chunga hian crossbar tam tak mai phun ania henga hian an mingpo ziak lawin number pek ani ringota heng mithi ruang zalile somnga zat mai ta hi phorchua ani nuwa endik na chu tunthleng hian kalpui mek zel ania ruangan endik to jong jong zinga atam berta chu anthi ma nasataka ngai sak ani ti sign tam tak mu chua ani tin AFP hian an report tel bok ane balak lia le Izium khopuya ringot hian hetianga ahu hawa ruang phum na hi mu chua ani lawa Kharkiv region chunga munsom velaya hetianga ahu hawa ruang an phum na hi mu chua ania heiwang hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan heng kami puita hi Russian sipai ta chuan anop na hnuaya anda chung khan in tha dan satlia poin han that lawa nasataka an ngai saknuwa an thata indo pui panni na khan naji ho khan namle nam in thliar hranna te vunronga in thliar hranna te chu nasatakin an kalpuya khawang khan mitam tak te chu tha ania khovelin thiam lo achantira mase naji ho khan khangmi te an tha don khan engtin nge an ti ti hi uluk takin ngai tua zui taila Ukraine ramchunga Russian sipai ta chet na ai chuan Hitler sipai naji hoten mipuite an suat na kha arab thak lea mase kha ai khan Ukraine ramchunga mipuite suat na hi arab thak joka naji ho khan mipuite kha khalkhomin an kapluma then khat ta chu mun khata an hal hlum boka mase Ukraine ramchunga tuna thil thlan mek dane ro chu mipuite chu khungkhomin mun khata an da nasataka an ngai saknuwa an that chawani tin asoibok tuna hian khovel hi indona tuala achang meka Ukraine ramchunga indona tual battlefield chu rap thak tak ania courtroom indona po rap thak tak ani toa
khovel hian naji hote thiam lo chantir tur khan lungrol takin hanchet dan tiklo tak kha an pom tlang thaya man la zuya ma se tuna chon kodruma po indona chu athleng meka Russian sipai te thiam lo chantir tur hian harsatna an nei tlatani tin asoibok voin khan international relations lama tholok takmai Samuel Romani chuan Czech Republic sarkar chuan izum khopuile achevela Musgrave an mu chua hi Special International Tribunal chu hongin investigation chaktak le rang taka kalpui chopchil ngal turin an nge na ni tin hapuang zara Samuel Romani hian asaizel dan chuan NATO Military Committee ya an chairman ni na chalmek tu chuan Western sanction zongjong ta chu Russia in thaina le tharhui anei zongjong te crude missile thar siam chuak tura construction aboi pui thaina zongjong ta chu ti top saka chutcha sakngal vek turin tuna hian inbuat saina kalpui ngal atrulani atia Russia laka tuna hrekna kan kalpui mek dan hian chuan Russia ramchunga hian ral thom le puak thai thil chi hrang hrang large scale le NATO member ram hrang hrang ta tana hlom tak tak chu siam chuak thai turin chakna thakrui anla nei renga hei hi chutcha sakvek angaya NATO tana idea thaber chu thlasi khun hi kan nga atula chumi huna chuan Russia rampum puya hian tuivot takmai chu leibuakin aomdona ti chuan ralthum siam chuan man ruam mai ni lo ma se ralthum siam chuan huna an man ngai ngai thin lumna pe chuak thai thil rang rang chu European countries le khovel ramrang rangatang hian supply pack ni lo sela chu thil chu anton huna Russia hi ai nuk dok ngai donani atia Ukrainian Armed Force Commander Paul Masaro chuan Russian sipai ta hian danbo chiat lo an nei tolowa an manin hrek na an to wang hian Ukraine ramchunga anop chin khopui hrang hranga te hrek na an kalpuya mi puita chu an hrek ril drama Mase Ukrainian Armed Force ta chuan Kherson region chunga kanram lak china mi puita nena eile in tur chu kan pe chuak charchara Russian sipai ta chuan anram opchin chunga hian human right chu omlo angmai in hanrap beta anopchin mai baka Ukraine ram chunga khopui hrang hrang missile manga anron ka thinna te hian chu chu anem het boka democracy rabenalian tak athenga mimalin thunai na achantla ta wangin Moscow sipai te po lungrol taka Ukraine sipai te machon tur hian antrang ho thei tolowa Ukraine ramchunga Moscow in rule of law abo chena lian tak tak mai wang hian Russian sipai tam tak ta chu an commander ta chuan control thailowin mun tam taka harsatna antok meka hei hian Ukrainian Armed Force ten counter-offensive operation kan kalpui mek chu kan tha ti chaktua atang ta ni tin a report bok The Atlantic in report an pek dan chuan Russia le Ukraine indona hian Ukrainian sipai ten ne na le hlotlin ro pui tak tak an chan ta hi riral le thutin Russian sipai te chulet le thei hi ani to don lowa Russia hian anram engtika ma adin chuale ngai to lo na tur nuclear ral thom hi amang du tak tak ani chuan athak taka Vladimir Putin a chetna ani dona Russian commander ho zongjong po hian chu chu andu in harin omlowa hein dona uluk taka thi thlaya vilrang tu Karl von Clausewitz chuan Russian sipai ta hian ti sual lian tak mai anaya chu chu Ukraine ram hanrun hi ni atia achan chu hein dona hian chiang taka thil lang pakhat chau awma chu chu Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Russian President Vladimir Putin ai hian leadership anei thajok leti hi amu thaitoa an sipai te thunun na konga hian Vladimir Putin chu a hlo chama Ukrainian President Volodymyr Zelensky ro chuan a sipai te thunun na konga hian hlotin na kong chu a zo mek zelzoka heibaka hian Ukraine hian an zalen na turle anram humhim turin an beiti chiang takin atilang toa Russian President Vladimir Putin ro hi chuan chiang taka atilan le apon zarto chu Ukrainian independence chu ti chiat vek atumani tin The Atlantic hian Karl von Clausewitz thuziakhi anpong zarjui ane The Financial Express le The Associated Press in report anpek dan chuan Russian sipai ta chuan nimin lamatang khan Ukraine Advance Force telaka hian advance taka anlo chet khalthaina turin ralral dan thar an siama chu chu Russian forces new defense line tin an soya hei hi buat sai mek le setup mek ani thu an puang zar boka Kharkiv region chimchak lampanga kilometer za somnga vel zata thui Oskil River le Svatov dungzuin
Russian sipai ta chuan frontline thar siamin anin buat saya anin tlarmeka headline thar hi Ukrainian counter-offensive operation in Izum khapuile Kharkiv region pumpui deuh tho anlak let nuwa anthilti ania Russian sipai ta hian tlom mai tumlawin Oskil River dungzui hian Ukraine sipai ta beileta norlet le turle Northeastern Kharkiv region a hian border thar siam turin Russia chuan hetiang hian border thar asiam tani tin The Financial Express le Associated Press te hian nimin tlai darli le minute som pasari vela khan report an pea Mase he report achon huloka hian engthil nge thlengzui ta le Russian sipai ten civil mi te a hloplopa an ngai saka an tha a hu howa an phumna mun ta chu Ukraine sipai ta chuan an mit nge in an muwa an mit tuitlama sela an thin lungchunga thin urnana satak mai chu leibuakin homle tani tin an report ani The Telegraph chuan voin khan report an pek danin Oskil River dungzuya Russian sipai frontline siam thara ralthum chi krang nena ronin chopmek ta chu thlipuina takin anwai bawang mai hian Russian sipai ta chu Ukraine sipai ta hian Oskil River vela hian anwai bawle ta tin an report The Telegraph hian report an pek jaldan chuan Russian Federation hian Oskil River le ache vel zongjong hi venghim turin amain anloin tiam toa helai mun hi chu Ukraine sipai te laka hian venhim anianga supply route chi krang ral thuam le eile in tur anthon lu na mun ta hi Moscow sipai ta chuan venhim na khau tak noya anda dona ni tin venghim turin anloin tiam to ni antia Moscow Kremlin in hetianga venghim tura thu tiam halo nei nuwa hian Ukraine sipai ta chuan Oskil River dungzuya Russian sipai in kulmek tele frontline thar ronsiama Ukraine le Russia inkara boundary thar ronsiam tura ronin chopta chu Ukraine sipai ta hian noidar vakin helai mun le bial chung jong atang hian chua vek ani tin an report ani Kharkiv region vela Ukraine sipai ten counter offensive operation an nei mekhi The Telegraph chuan Kremlin habar khai hleni tin an reporta surprise Ukrainian offensives around Kharkiv tin report an pene hein beina hian focus lian taka Russian sipai ten handon nei chu kupiang si ania Mase kupiang smunatang hian Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta hi an chuak vek boka tichuan Kharkiv region a hian Russian sipai ten lo chamna lian tak an to voi ni na tan Ukraine sipai ta chuan counter offensive operation na tak maya an kalpui chu hlotling takin len chua ania Russian Defense Ministry chu avoi ni na tan an lo chamnon le ta ni tin an report ani The Telegraphian report unpack dan chuan Oskil River atanga left bank lama Russian sipai ta hi antol hnunga kupiang khopui hi Ukraine sipai ta kuta hian surrenderin hanlan feltani tin han report ane Ukraine sipai ten masona na sa takmai anai chungchanga hian khovel huapa military analyst Ukraine ramchunga base naya an how to ber James Roston chuan Russian sipai ta le Ukraine sipai ta tuna anin baina mun Oskil River dungzuya Russian sipai te anin chopna hi kilometer ja somnga vel zeta thui ania helai muna hian mun tamzo katrangin chua vek ani toa Russian sipai te hian defensive line an siam hi him zolowin Ukraine sipai in counter offensive operation an kalpuina chu thlipuina takin anwayang main Russian sipai ta chu nuaibo ani zela tuna Oskil River dungzuya Russian sipai tlema zong la om te po hi hun railo te bak antang thaito don lawani tin The Telegraphian report an pe bok ane report atanga landan hian counter offensive operation naya advance salute te hi Ukrainian special force te ania Ukraine sipai nol puini lawin Ukraine advance force aral matong tu te hian chuan helaya Oskil Rivera defensive line an siam Russian sipai ten him tura tanmun an lo khona mun hi crossing kupiang khopui chung hi an lu chil toa an control na hnuaya an da vek to ni tin an reporta tuna Ukraine sipai ten an control na hnuaya an da thar tak hi Russian sipai ten defensive line an siam border ta na ruam manna an lo nei to kilometer ja somnga jata thuya tranga chu thian azave eastern bank jongjong chu Ukraine sipai te control na hnuaya voina tangkhan aom le ta ani voina eastern Ukraine Russian sipai te kutatranga an chu sakchin le Ukraine sipai ten an control na hnuaya an da thar tak hi alen zong le azaw zong soina turin devon nen a intiat velani tin an soya
Devon hi ram pakhat England chimthlang lampanga om ania English channel atanga chimlama om ania tichuan Devon nen hian Ukraine sipaitan voina raman lak chin le uncontrolled hnuaya anda fel thai chin hi ain tiat vel toni tin The Telegraphian report an pe bok ane The Telegraphian han report zeldan chuan Ukraine ramchunga hian thilrap thak tak tak athleng toa Bucha massacre tia an sai chu khovela thil thleng zinga thil thleng rap thak mihring te ahlop lopat suatna rap thak tak ania chuba ka chuan Ukraine civil society chu nasa takin ti chiatin aum toa heti chung hian Ukrainian Armed Force ta chuan tlom an tum lawa President Volodymyr Zelensky chuan huaisan takin asipai ta chu afui zelboka ramhroi tu ni thiam tak mai President Volodymyr Zelensky chuan leadership thatak nen asipai te thachak na hi adro chuakani tin han reporta Ukraine sipai ten Russian sipai kutatranga ram anlak sakchin hi Moscow tan chuan chulet le thailo turin Ukraine sipai ta chuan ral thuam famkim nen anlu chil ngal zela hei wang hian Russia chuan heng anram chanchina hian lule thaina chance an nei lawa an nei chun hom chun chu nuclear ral thuam an man chawin ania mase chu ral thuam chu an mangani chuan NATO chu ain rol ngai dona NATO member ram zongjong hi indona ma chon turin anin buat sai sa vek towa US point Alaska le mun frang franga airbase anei na hmuna te ral thuam hlom tak tak mai tactical nuclear ral thuam te po ada vek to boka hei wang hian Russia hian nuclear ral thuam hi amangani chuan kumkhua dingchuak le tolo turin US le athurwal pui Western ramsang sang tale NATO member ramzong ta chuan Moscow hi annoi darvek ngai harin omani ti in han report bok ane The Telegraph te Times Now le Newsweek ten report anpek dan chuan tuna hian Ukraine ramchunga munpoi mo tak mai Russian sipai ten anop na hnuaya anda mek Luhansk region chung hi Ukraine sipai ta hian lalet turin thaina sang tak anaya Luhansk region pumpui lalet levek tur hian Zasom ko pasari velin abei sai omani tin han report ane hetila hian Al Jazeera report anpek dan chuan voin khan US Secretary of State Antony Blinken chuan thuchua asiama Russia chuan indona dan hi henga mangai loin bo chiat vek hi poyatilawa apomani ti entirna turin evidence chi hrang ta chu phauchua anile ta Kharkiv region chunga khotam taka Ukraine citizen poisai lo ta chu mun tam taka ahu hawa mian tha te an phum na chu mu chua ani towa Russian President Vladimir Putin hian indona dan zongjong bo chein hetiang hian Ukraine ramchunga civil mi te suat na rap thak tak chu athlen tirani ti hei hian anem hetani ati Ukrainian Parliament Human Rights Commissioner Dmytro Lubinets chuan voin chanhu darni vela khan report apek danin Kharkiv region chunga Ukraine sipaiten Russian sipaita kutatranga ram anchu sakle tatrang hian Ukrainian citizen Ukraine khwale tui civilian poisai lo ta chu mi sang khat chuang zat mai tuna hian Russian sipai ta chuan ngai sa in an thata ahu hoin an phuma Kharkiv region pumpui hi Ukraine sipai ta control na hnuaya aum le vek towa hei hian lomna sang tak min pe masala kan mi pui poisai lo sang khat chuang zat mai than khuratrangin Russian sipai ten rong taka an sai saka an tha hnuwa an phum ta chu hai chua ania hei hian Ukraine ramchunga mipui ta trana athena Kharkiv region chunga hetianga mipuyan thana khorang ranga ta hian khochunga cheng mipui tam tak ta chuan Russian sipai ten anop na hnuaya anda lai khan ngai sa in civil mi ta chu an that thrina chung a hlop hlopa an tha ta chu an phum thrina ni ti nem hena turin an ming an sain nan hloma hetianga anem heta ming sain tu hi mi zatam tak antling toni ti in an report bok Al Jazeera chuan report anpek danin Kharkiv region chunga hethil thleng hian UN beng haver lea Geneva Convention bo chiatna ani wangin United Nations Organization nuaya United Nations Human Rights Council chuan voin khan thuchua an siama heng mithi te hi engtianga thinge han ni ti le Kharkiv region chunga mithi ruang tam tak an phor chua ta hi Zirchianga enfia turin Geneva trangin helai huna hian endik turin team antir thai an bei sai thu han pongzar ani kan chanchin tharma sajo ka khan NATO a chanvo sang tak chaltu le former NATO commander khan Ukraine ramchunga hian Russian sipaitan civil mi tatana poi khoi zonga
civilian infrastructure chi hrang te ti chatura Moscow hian sipai hatir lut ani chuan NATO sipai te an lut ve ngei don ani ti apon thu kha kan ron report to voilama hian US President Joe Biden chuan Russia chu vauzui vele in chemical ral thomemo tactical ral thomemo po Ukraine ramchunga hian ne na an chan zo don lo wangle an chak don lo wanga amang ani chuan US chu direct takin hein dona hian ain rol ngei dona Russia chu chaklo zoka atang thodon ani ati Biden hian Russian President Vladimir Putin hena hian engthilma eti chunjam to tur anilowa tuna indona ikalpui mek angnilo hian thil zongjong herdanglamin Russian sipai ta hi inhnu do tir turin kangen chea Ukraine ramchunga hian civil mi tatana chenarap thak tak tak ithlan tir hi idu tok lawani chuan indo pui panni na angkha khovel hian atong le don ani ati US President Joe Biden thu sai chungchanga hian Al Jazeera chuan detail takin US hi ain rol dan tur President Joe Biden hian asoitel lawa mase hein dona hian thuk taka in rol hi ain huamani tiro chu US hian chiang takin apung zarani antibok Moscow sipai ta hi Ukraine in dona kalmeka hian anung tolzoka tangin antlan chetak doi mai wangin Russian state TV tele Russian media mai baka khovel media hrang ta chuan nuclear ral thuam an soilang na sahlea hein dona hian Russian President Vladimir Putin hian nen changtu jok ni atum don ani chuan nuclear ral thomemo chemical ral thomemo aman ngei anringa mase chu asipai te anhu do chuan athleng don lowa mase asipai te nuk dok lowin tlom jok ni hi atum lo ani chuan heng ral thom hlom tak tak te hi amang ngei dona mase chung ral thom ta chu amang ani chuan khovel ram hrang abik takin European Union le NATO ta chuan an doron ngei atrul dona heibaka hian United Nations Organization chuan dan fel tak alo ruat toa International Rule of Law chu bo chiata haum dona wangin United Nations Organization member zongjong ta chuan Moscow hi an doron atrul dona mase United Nations Organization a hian veto power nei ram China chu Russia thop tu hani wangin hetiang hian UN ro hi chu acha thailo mai theni ti in han reporta US ne na thodun na thatak nei Moscow do dal tu French President Emmanuel Macron chuan Kharkiv region chunga Russian sipai ten rong taka civil mi te an thana hi International Rule of Law bo chet na lian tak ania Human Right le Geneva Convention chu Russia hian engama angai lawani ti in apung jara khovel pum huap International Investigation chu kalpui ngal turin rotna kathenani atibok hetilai hian Ukraine ramchunga hian Russian sipai ta hian missile tam tak anlakap lut renga Kryvyi le achevela te Russian sipai ta hian missile hi ankap nem bika Donetsk province chunga po Russian sipai ta hian missile tam tak ankalu wangin mechano pangkum som pakhat chau upa chu missile puaka wang hian hathia Ukraine President Volodymyr Zelensky hometown kanron punlan to Kryvyi khopui chunga hian Russian sipai ta hian nasatakin missile anlakap chunjom zela tuilianin ati boimek boka he tuilian hi kanpon tong khan Russian sipai ten thermal power plant ansiam electric unpack chona turatana tuikho ansiam chu anbom chet sakwang ania tuilian awang ringot po hian Kryvyi khopui chunga hian Ukraine mi puita hian nunna anchan hem to hlea hei wang hian Ukraine sipai ta chuan missile surkara hian chan chuan na an thoka civil mi tam tak chu an chan chuak towa tuilianin a hual chunga tang mi tam tak ta chu lak chua ani towa Ukraine sipai ta chuan an kudlelamin an melma te an beya an kudlelam chu Ukrainian civil mi te chan chuan na thok turin an phar chuak ani tin Al Jazeera chuan an report ani mase Russian sipai tan hetianga missile hanon kalu zongjonga hian Ukrainian civilian infrastructure te tin zone hani tolowa an target ber chu sarkar building poimo le mun poimo te ani deu bera NATO commander in civilian infrastructure te khoi chatura Russian sipai ta hi tirlu an niemo heng facilities civil mi tata na poimo chi hrang te hi anti chiat belani chuan NATO sipai ta chu chople chilin anlut ve ngal dona
nei to chakna tharui hi Russia hian ama chondon ani tia awau nuwa khan Moscow sipai ta hian Ukrainian civilian infrastructure chikrang ta hi khoichiat bel anla nei lawa mase report thar beratranga alan dan chuan civilian infrastructure ta hi Russian sipai ta hian khoichelo masela muntam taka sarkar building ta chu Moscow sipai ta hian anron tarkata heng puak na sa taka wang hian voin chanu dar nia tranga chut leta darkar somni pali kalta chunga khan kriviri khopui chungbi ka hian civilian pahnin nunna anchan toa civilian somle pakhatlain liamna takmai antur to bok ani ole khati songkha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo channel hi milo subscribe sak thau turin kan han som non le chewa ti chuan loin en kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia